Yebo, ngeneza ukuthi impela sibona laphana kabalandeli ke begcwamelisha kwama Red Nations njengoba ke ekhala ke ngayo utrack 2 wealbum ke kaMtandeni ke SK. Bafowethu ngaphandle masikhuluma kakhulu ke ngicela manqala nginibingelele. Kuyona ke Mboso City MTV City njengoba siqala ngane ke channel yake wenze kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengeneza ukuthi impela sibona laphana abathandi bomculo kaMaskandi nawo kama Red Nations ekhala ke ngawo ke utrack 2 wegcwamelisha ngaphansi kwaMtandeni ke SK. Lapho na ke utrack 2 ke othi ke 24/7 yebo bafowethu impela ke abantu bayakhuluma phana ke izinkundleni ke zokuxhumana bathi yabona ke lana ke engake uthi December ke lengoma ke sobe sibangena ke ngayo sithi nje impela ke sinatha ke 24/7 ke asifune ke umuntu ke uthambile lapha ke eduze kwethu yebo bafowethu impela ke bavunga make abalandeli ke bomculo kaMaskandi phana ke izinkundleni ke zokuxhumana njengoba ke besalindile phela yona ke le album ukuthi iphume kodwa bathi cha impela ke bona ke sebebonile vele ukuthi track 2 impela ke ngoDisemba ke bazobe ke begiya ke ngawo futhi ke bebatshela kahle ke abantu abazama ukuthi babaphazamise ukuthi hey impela ningasiphazamisi anibona ukuthi ke impela ke ku ngcwele ke itafula lana ke sibushaya nje impela ke 24/7 ke ake ngame kancane hayi ke bafowethu impela thina ke simboso sethi MTV sithi nje ake sihle ngobona idibana ne video elandelayo.